Ja sam Fitin Parazita, imam 22 godine, dolazim s Kosova iz opštine Istok. Ovdje sam došao 1999. godine kad je bio ratno stanje na Kosovu. Kad sam došao ovdje imao sam samo 7 godina i nisam puno pamtio detalje što se tiče teških uslova. Najteže mi je bio kad se desio požar u kampu, kad su izgorili skoro čitav kamp i tu smo se bukvalno na ulici ostali i nismo imali gdje da spavamo niti ništa. Počela je bila kiša i neki nisu mogli ni dokumente da izvade sa sobom, nego su samo živu glavu izvukli napolje. Strašno mi je smetalo govor mržnje na nekim portalima koji su već bili objavljeni na internetu tokom požara. Tada smo se mi obratili, ja i moj kolega, dopisom medijima da eliminišu taj govor mržnje. I međutim, oni su to već eliminisali i jako sam ponosan za to. Angažovan sam na projektu u Juventasu kao romski i egipćanski asistent koji mi pomaže da okupe grupu mladih i odraslih na edukativne radionice. Mimo toga radim i sa svojom organizacijom sa srednjoškolcima, gdje motivišemo mlade koji su u srednjim školama da nastavu školovanje, da ne završu samo u srednju nego i fakultet. I sa njima radimo radionice i neke te aktivnosti koje smo već odradili kao turnir u fudbalu, ne znam, odbojka i tako slično. Pokušavam da promijenim stanje u našoj zajednici, da Romi i Egipćani budu prihvaćeni u društvu, da smo svi ravnopravni i da oni znaju svoja prava, da su svi jednaki i da nema nikakve razlike između Roma i neroma. Moja budućnost je da upišem fakultet ove godine i da se ja obrazujem, promijenim stanje u našoj zajednici, da se Romi i Egipćani koji žive na naselju Konik u kontejnerima, da se obezbijedi neki bolji uslov za život. Sebe gledam kao neko koje možda promijeni sebe u ličnom aspektu.